Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге экран астында турган жерде тайды көрсөтүп беребиз. Бул тай сатылат экен. Биз Бишкек шаарынын Тоңуз кичи району тараптагы Рухий Мурас конушунда туугандар. Мына ушул жерден сатыла турган тайды көрсөтөбүз. Азыр ээсин бул жака чакырайын дагы. Толук маалыматты сиздерге алып берейин. Жаккан болсо байланышыңыздар. Азыр бул жакта энибиз жетелеп атат. Тақсыр, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келin, жақынырақ келіп алın. İşleriniz жақсы, түнсізбі? Alhamdulillah. Bizi çağırdınız, satam dediniz. Бұл тай эми. Так, қанчан bir жаш болады? Бұл Bizde sentyabr ayında birge çıkart. Bu Rostov'dan gelgen. Aha. Oşa Rusya'dan gelgen tay. Oşa biz alganda dançak. Oşa dançak dep görgen. Sizler alganda, O. Tay az biraz arıgırak eken, Arıgırak eken şu kökke düşkönde sırası özün etini taslap jördi. Так, uzun suagay. Boyları da uzun eken tuğanlar. Kolga joşlu olup kaldı değil mi? Joş. Hazır 9 aylıkta bu sentyabrda birge çıkart. Rostov'dan gelgen. Rusya'dan. Rostov, Rusya eken. Hana beri jetelep koyçu. Maşallah. Maşallah, Rostov, Rusya eken. Yani bu kulu mezgilinde gelgen eken da. Ova. Ene sütten bölüngen mezgilinde. Ova. Bunun bahasını kanca dep koyuyorsun? 110'da otağız sen inşallah. Daha gelişim bağlar bulup sülüşüyoruz da. 110, bu dançak da bergen mi? Ova. Dançak da bergen mi? Ova. Dançak dep Rusya, Rusya'dan gelgen. Bol. Turuşlar, sınдар жақсы екен туғанда. Biraz bağışыңыздар керек екен. Ова, арық. Алды арты да биік екен. Белді нәрсе екен да мынандайчы. Көрдіңіздер бе? Белді ұзын мындай, күлік сымал. Чаба тұрған жылғы екен да, чаба тұрған. Машалла. 110 мың сом сұрайын дейді, кеми болса сөйлесіңіздер. Алжан байланысасыздар. Экран астынан номерлерге чалыңыздар. Біз сіздерге толық маалыматты бердік. Қосымша сұраулар болса дағы сұрайсыздар. Денсаулығы қандай? Жақсы. Орубайбы? Қиналбады? Сақау мақау болбады? Жоқ. Bir putaq eкен, Bir putu aldыңқы сол putaq екен, қағаны қара тұяқ. Бүт жағын өзіңіз көрдіңіздер, байланыша беріңіздер туғандар. Тай жаққан болса, дару чалыңыздар есіне.